आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग लेपतना हेंगलक्तुना लिसिंग कुनमंगा चहुमरफुद्रा यौरे लाइसेट असिना सिखिबा मसिंग चनी मरफुद्रा माथोय शुरे चुराचांदपुर जिला दा चथरिबा सेरो सर्वेलेंस ता खुंगंग अहुमदगी सैंपल चाम हुंपु हेना खुंगतपदा मी कुनमंगा दा कोविड एंटीबॉडी लेबा थेंगनरे सरकार गा लोमी सिंह गिमयु सिंगंग असि न्यू दिल्ली दा मरिजोक्षुब ओइना वारी सानारगनी अमसुंग आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड मसा मसा न थोरक्तुना दान तौरनबा नक्सल मंत्री राजनाथ सिंह मियाम दा अपील तौरी लेबासना मालेंगी लेचित ओरिबा कोविड-19 मायोक्ता पुन अमतोना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सकंग नरबा मियोय कानसु लानफमसिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल गी पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमग फुतरु लामना लेनबा माइ मिट अमदि खुदसा तोइन हमदुकना तरुतना थमनबा अपील तौरी तांकुल फिल्म एक्ट्रेस अमसुंग प्रोड्यूसर सिमा के एस औंगसिना कोविड-19 देगी ngakthoknaba miyamda appeal tawraduna hai सीमा केस आउंशे ऐना मयामबु खुरुमजरी तमथिरबा कोविड-19 लेचत असिगी मतम असिदा अखोय पुन्ना अमत ओइना थेंगमिनसी मयाम यारिबा मखैदी युमदगी चथोकपिगनु चतबा यादबा ओइरगदी मास्क सोइदना उपियु मी अमागा अमागी मरक्ता यामद्रबदा मीटर अनि लापना लैबियु खुद सा साबोन नत्रगा हैंड वॉश न तोइना हामबियु अफबा चिंजाक चाबिदुना इम्यून सिस्टम कन्ना थंबियु अखोय मसेन साउनबगी महुता लेचत असिबु पुन्ना लांथेंगमिनसी नोंमादी वायरस असिबु अखोयना सोइदना माइथिबा बिबा ngamgani इशोबु खोइरोंबा काउनरोइसी अखोय मयाम नुंसी जानना अमाना अमागी मटेंग पांगनरगा चेक्सिना लैमिनसी हौजिक मपुंग ओइबा पाउदा मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग लेपतना हेंगलक्तुना लिसिंग कुनमंगा चहुमरफुद्रा यौरे लाइसेट असिना सिखिबा मसिंग चनी मरफुद्रा माथोय योशुरे कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम दंगारांग नुमिदावरम थोकिबा चेरोल अमन हाई हौकिबा पुंग कुमैदा मी चामनि फुतरे नौना पॉजिटिव ओइरखी हारिबा मतम असिदा मी चनी तरामापन नाबा फदुना डिचार्ज तौखी मखोय थारगा हौजि फावरा नाबा फकिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुमाथोय चमापन कुंत्रा तरेट शुरे नाबा फबगी चांगचादा मरफुतरु दशमिक मरी शिनोदा लेरी हौकिबा पुंग कुमरीदा इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल ईस्ट तगी मियोय अनि सिकिबदगी लाइसेट असिदा सिकिबा मसिंग चनी मरफुद्रा माथोय शुरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुमचा हुम्पुनितोय लेरी मरेसिदा मणिपुरगी तोंगान जिला सिंगदा निंथम थागी इंग बेहनजिलपका लोनिना कोविड लाइसेट असिगी मरमदा मियामबु वाप थाना बखोंगजंग जन आंदोलन लेपना चथरी चुराचांदपुर जिला दा हुजिक चथरिबा सेरो सर्वेलेंस असिदा था असिगी अमा फावदा खुंगंग अहुमदगी सैंपल साम हुंपु हेना खोंगतले अमसुंग मी कुनमंगा दा कोविड एंटीबॉडी लेबा थेंगनेरे एखोगी चुराचांदपुर पाउमी फ्रांसिस सोंगातिन हाई मखोसिंग अदु मसा खंगदना कोरोना वायरस संगदमनी अदुबु मसागी इम्यून सिस्टम कनबदगी टेस्ट तौदना नेगेटिव ओरंबनी सर्वेलेंस अदु द पोकपदगी ने चहितरा मरी फावबा चहितरा मंगादगी कुनमरी फावबा अमसुंग चहि कुनमंगादगी हुंफुगी मथक्ता हाइना खाइदोक्तुना यंगसिल्ली एखोगी पाउमिन हाई ब्लड सैंपल खोमजिनबगी थबकना चथरी अमसुंग दिसंबर 10 फावबदा जिला सिगी ओइना थमलिबा पांडमी चमापन कुंत्रा अदु यौनना बखोनरी मणिपुर लेइबा प्राइवेट दी एडिक्शन सेंटर सिंग रेगुलेट तौननबा राज्य सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा रजिस्टर तौरगनी सेंटर सिंग असे सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्रालयना सेमखिबा स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग एब्यूज लिसिंग अनि मापन की तंगाई फदबा सर्विस की स्टैंडर्ड अदुगा चुनना ओइगदबनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म थासी के तरेतगी सोशल वेलफेयर डायरेक्टरेट की लोब यागनी मेघालय दंगरा नौनमी अनि कोविड-19 न लेखिदबदगी राज्य असिदा लेना असना सिबा मसिंग चामतरा मरी यौरे ngarang नौनमी हुंबुद्रा मापन पॉजिटिव ओरपदगी हौजिक एक्टिव केस चाटुक मरफुगा तरुक लेरी मी हुंफुना नाबा फरकपदगी पुना नाबा फकिबा मसिंग लिसिंग तरा माथोय चाम यांखै मरी शुरे मेघालय की ओइना ngarang फावबदा कोविड-19 की सैंपल टेस्ट तोकिबा मसिंग लाख अनि लिसिंग निफुमंगा चाम हुंबुद्रा तरेट शुरे मसिंग मनुंग लाख अनि लिसिंग कुंत्रा हुमदोय चनी कुनगु हुमदोय नेगेटिव ओइखी राज्य से हौजी कॉन्टेनमेंट जोन कुंथ्रागनिथोय लेरी मी सिबगी चांगना चादा सिनियो दशमिक मापन मंगा ओइरी अपुंब पॉजिटिव केस न लिसिंग तरा माथोय चमापन यांखै मरी शुरे मिजोराम दा हौकी बपुंग कुमैदा मी हुंबुद्रा हुमदोय नाबा फरकी नौना मी कुनगनिथोय पॉजिटिव ओइरकी मसि थारगा मिजोराम दा अपुंब पॉजिटिव केस लिसिंग हुमचनी पान हुंफु मापन शुरे
Tripura da hoki ba pung kumai da mi kuntra matoi nong na positive oireki mi yang khai tere na naba faduna discharge to badagi naba phaki ba masing lising kuntra ni toi charter kuntaruk shure tabiri ba pawasi Akashvani Imphal dagi ni Sarkar ga longmi singi mi singa ngasi New Delhi da mari dakshu boina wari sanaragani Kendra ga longmi singi leba poponimita ahum suba tangka ki wari sanakib adu loshin bangam kedabani wari sanab adu da law shingu mantri Narendra Singh Tomar lalol itik mantri Piyush Goyal amasung lalol itik ki raisa mantri Som Prakash na kendra gi mihut oiki Sri Tomar na hai longmi singi afen haba sarkar gi ache pa fireb le amasung law singu sakwanan ba haibasi Modi sarkar gi khwaidi gi mangzal thaba thabakni Pangmixing the Wangang with the Lawishing Mantrin High Lawusingu the Awan Bapuranaba Anoba Einsing Adu, Low Missing is water yang Laga Putopani. Mang High Einsing Adu Matam Changna, Sang Nangar Matun the Putorapani, Sri Toman High, Einsing Asilo Missing Yaning Trabadi, Sarkana Makwina, Nungang Libasing Adu Kohanaba, Warisana Nabagi Sam Sadun Lay. Mantrin High Low Missing Yaning the Bagi Kungzang Sangsaloy the Bani, Machina Miam the Akaibatoli. Armed Forces Flag Day Fund Masama Sana Turkna Dantaronaba, Ngakshal Mantri Rasna Singha Leba Sigmiam the Taxili, New Delhi the Armed Forces reflected Begitorum, Mohsagi Chenebimo on the Hodok Begitorum, Amada Wangang Bada, Sri Rasna Singhai, Eko Gilan missing Asina Matam Punamakta, Leba Kining Tambangak Nabagidam Tongna Fan Lanteng Neri, Mang Hai, Ashigum Botong, Asi, Chatabada Karigumba Matam the Mako Manung Tadokuna, Tawaikat Kiba Yawi, Natraga, Shonaiduna Hinoba Yawi. Mantrin High ex-servicemen men. Said Wakraba Lalmi Singh Imung Manu Amasung, Shonyaraba Lalmi Singh Bukunda Leta Hanaba Amasung, Makogi Yafana Batoba Haibasi, Mipum Kudimaki Todangni. Mang na hai pan asida angamba dan tongtuna ashigum batodang asi, Mapung pa na bigitan jama flag de na piri. Lising ni tanama pan kunda miyam na torokuna dan taropada lupa koti ni futari hena kongot ki haraduna, Jahi tisida su miyam na masa kang na dan tarokani haina ngakshel mantrina tazava fongki. Mamangi sa ising da tawki bagum December 3 leba ki mapampum namukta Armed Forces Flag Day pangthokani. Lising wachama panipum mapandegi hauna leba ki damakta Said Wakraba Singh uniform da leba nupa amasung nupi sing leba ki izan ngak na thongna fana ngangkwe ngak liba sing ikai kamnab utuna numit asi pangthokuna lakpani. Gray Mantri Amit Sahan Hairi terrorism thengnabada makhal amatagi santanaba tawroidabani Sri Sahana Security Agency singda National Security ki damak punna thabak tawminna bakhangan ki amasung Varat asi chakolab amasung asho engam thon dabaleba ama ohenabagi pandam adu fangnana ba honagadabani haiki New Delhi dangarang yangkai mangarak shuba chehigi DGP amasung IGP gi mifam da mantri na hawdoki mifam asi Intelligence Bureau na hanbo oina virtual mode tasinbani Said Wakraba Policing the Ikai Komna Uladuna Griha Mantri na Mioy, Yankay the Indian Police Medal Cushion Naki Amasung Makoina, Mai Papa Asugida Nungaiba Fundoki. Varana COVID-19 lanting na bada chow na Mai Papa Ngamle, no mo yu ay na positive or pagitsang asi numit kuntarunigi, tangna na lising yankay gi makada lady. Hawki ba pung kumweda mi lising kutra mga changarom, positive or ki aduga, lising ni fumatorum na naba paraki. Hawzi fawada po na naba paki ba masing lak, matfadara yagodore, naba pabagi chang sada, matfadara mari desmik ama yaure, naba pariklo masing asi active case masing sarukun lom handbani. Haksal Mantralon Hai, now no positive or rebel Singichada, Humbudra Nipandi, Rajya Amasung Union Territory Degini, Mashig Manunda, Delhi, Maharashtra, Kerala, West Bengal, Haryana, Amasung Rajasthan Yauri, Mantralo Sin Hai, Misi Biki Chang Susada, Ama Dasmik Marimangada Lady, Hoki Bapunkum Redami, Changa Kuntaruk Siki. Loshila pada COVID-19 day nga phone nava face masks upa futaruk lana na labor kutsa amadi mai mitarut nan tamba haiba achamba thong ohum asinga na chapina ba amukhan ni singzari aroi bada marui ba paw amukhanna Manipur COVID-19 positive ba masing lepten hengalatun na lising kun mga jangmar fudra yaure lase asna siki ba masing chani mar fudra ma shure Chitrabhanu zila da zata river zero surveillance ta kung ohum degi sample samu hum puhena kongo pada mi kun mga da COVID antibody labor thengnere Sarkar ga longmi singi mihut singa ngasi New Delhi da maridak shubu oina wari sanaragani amasung Armed Forces Flag Day Fund da masama sana turukna dan taruna ba ngakshil Mantri Rasna Singh na miyam da apil tawri Paulo Izere.